Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Ajarlah kami agar kami mengerti isi firman-Mu, dan berkatilah kami ya Bapa, agar kami bisa hidup seturut dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Daerah-daerah siman buatan dengar. Joshua enggo metua kel genduari, ikatakan Tuhan man bana nina. Kam enggo metua kel, tapi belang denga tanah siman buatan. Krina daerah Filisti ras Gesur, bagepe krina daerah Apim kempak selatan. Tanah si ibas lau Sihor nari, i perbalengan Mesir. Seh ku utara ku perbalengan Ekron, ianggap tanah kalak Kanaan. Raja-raja kalak Filisti ringan Igasa, Asdod, Askelon, Gad ras Ekron. Negeri kalak Kanaan pelit denga ras Meara si kerajaan kalak Sidon. Seh ku ape i perbalengan kalak Amori. Tanah kalak Gebal, krina daerah Libanon kempak timur i Baal Gad nari. Eme si arah selatan deleng Hermon kudalan Hamat. Enda subuk krina daerah kalak Sidon. Siringan i deleng-deleng kelang-kelang deleng Libanon ras Misrepot Maim. Kuplawas ateku bangsa-bangsa enda asum bangsa-bangsa iserang bangsa Israel. Arus ibagi-bagi kendu tanah sapi-sapi kalak Israel. Bagi si enggo kupedahkan man bandu gelah ilako kendu. Dage genduari bagikanlah tanah man sisiwah suku nari ras setengah suku Manase jadi si kerajaan. Pembagian daerah si arah timur Jordan. Suku Ruben ras Gad ras setengah ibas suku Manase enggo ngaloken tanah si ibreken Musa suruh-suruhan Tuhan man bana. Tanah arah timur lo Jordan. Daerah nasah ku Aroer i tepi baluran Arnon. Ras kota si i tengah baluran subuk pe tanah kendit i Medeba nari seh ku Dibon. Tanah seh ku perbalengan Amon ras bengket krina kota-kota Sinai i perintah Sihon raja kala Amori. Siringan i Hesbon. Ije bengket Gilead daerah Gesur ras Maaka. Krina deleng Hermon. Ras krina tanah Basan seh ku Saleka. Ije bengket kerajaan Raja Ok. Si perpudina i Baskala Repaim. Si erkuasa i Astarot ras Edrei. Musa enggo nalukan bangsa-bangsa enda jenari i plausna darat. Amin bagegia kalak Gesur ras Maaka la i plaus bangsa Israel. Ia tetap dengaringan i Israel. Mansuku Lewi lalit ibreken Musa tanah. Suwe rasi enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Kalak Lewi harus ngalokan si kerajaan sada bagiin ibas persembahan si itutung ibabo batar-batar man Tuhan di bata Israel. Daerah si i endeskan man suku Ruben. Musa enggo mereken sada bagian tanah man keluarga-keluarga ibas suku Ruben jadi si kerajaan. Daerahna seh ku Aroer i tepi baluran Arnon. Ras kota si i tengah baluran subuk kendit-kendit i seklewet Medeba. Ije bengket Hesbon ras krina kota-kota i kendit-kendit Emekap Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jahas, Kedemot, Mepaat, Kiriataim, Sipma, Seret Sahar si idas uru-uru ibas baluran Bet Peor, Reben-reben deleng Pisga, ras Bet Jesimot. Ije krina kota-kota silit ibas kendit-kendit ras krina kerajaan Sihon raja kala Amori. Siringan i Hesbon, italukan Musa ia. Bagepe pengulu-pengulu Midian, Ewi, Rekem, Sur, Hur, Rasreba. Krina pengulu enda lit iteruh kuasa Raja Sihon. Janah kala erdahin nampati raja Ibas kala si ibunuh bangsa Israel lit skala guru si beluh ngoge nasib. Gelarna Bilham anak Beor. Lau Jordan balang suku Ruben arah barat. Enda me kota-kota ras kuta-kuta si ibreken man keluarga ibas suku Ruben jadi si kerajaan. Daerah si ibreken man suku Gad. Man keluarga suku Gad pe nggo ibreken Musa sada bagin tanah jadi si kerajaan. Daerahna bengket Jaser ras krina kota-kota Gilead. Setengah tanah Amon seh ku Aroer si arah timur Raba. Tanahna mulai i Hesbon nari ku Ramat Mispa ras Betonim. I Mahanaim nari ku perbalengan Lodebar. Ibas baluran Jordan si ku Bet Haram, Bet Nimra, Sukot, Rasapon. Sisa kerajaan Raja Sihon i Hesbon nari. Balengna arah barat lau Jordan seh ku Dano Galilea i utara. Enda me kota-kota ras kuta-kuta si ibreken man keluarga suku Gad jadi si kerajaan. Daerah si ibreken man suku Manase si arah timur. Musa enggo mereken sada bagian tanah man setengah keluarga suku Manase jadi si kerajaan.
daerahna seh ku Mahanaim janah bengket krina daerah Basan. Eme krina kerajaan Raja Ok, Raja Basan, bagepe 60 kuta-kuta Jair i Basan. Ije bengket setengah tanah Gilead, bagepe Astarot ras Edrei. Duana ibu kota kerajaan Raja Ok i Basan. Krina si enda ibreken man setengah keluarga kesusuran Mahir anak Manase. Bagenda me Musa magi-magikan tanah si arah timur Jericho, ras Jordan, asum ia ikendit Moab. Tapi man suku Lewi lalit ibrekena tanah. Ikatakena man suku Ekrina maka si kerajanganna eme sada bagin ibas persembahan man Tuhan di bata Israel. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Berkatilah kami senantiasa ya Bapa. Amin.